پارێزگەها دهۆکێ ژالیە پێگەی جغرافی و پێگەیەکە سەنگین و گرنگ هەیە. کۆتکە ڤیتەسی گوشە توخی بیون هەفسنۆرە لەگەڵ وڵاتی تورکیا و سووریا. کۆپاژەرên هۆسا زەدەر دەلیڤên karî lê peyda dibin û lê li gor datayên rêxirawekarî nîvdewletî dihok bextbextirîn parêzgehe li ser astê Herêma Kurdistanê ji rûyê nebûna delîvên karî û rêja bêkariyê digihîte 24.1 sedê. Salane jmareka zora xwendkaran ji zanku peymangehan li Duhokê û Herêma Kurdistanê derdiçin. Piraniya wan dibêkarin. Dîlîvçûneka rojnamevaniya Badînan Mîdyada li gel wan xwendkarên dixola 27 zanku Duhok da derçûn ku jmara wan 4468 xwendkar in ji pisporiyên cuda cuda derçûne û piraniya wan bê umêdin ji damezrandin û vedîtina delîvên karî. Ku rêja bêkariyê lê digihîte 24.1 sedê û di demekê de rêja bêkariyê li Hevlêrê 17.7 sedê ye û kêmtirin rêja bêkariyê ber bi Silêmaniyê keftiye ku 11.9 sedê ye. Li Herêma Kurdistanê bi têkrarê rêja bêkariyê 18 sedê ye li gor datayên rêxirawekariya nîvdewletî. اليوم يعني اگه بيجي مجال اگه ما بيني چكرته طيبه بي چكرته حكومي بيتن كو هم شين شول اگه بگين اما علاقه شول بيت نه تعينجي ام تعينجي داخصنا جين بس وقت بيجن شول كرته طيبه بما برفره كتن ما ابد بيت خودی هیویو مهی مدد امجی بکار خرابین میکبونم نه کارم پرورده است به ماما مستا یعنی من بيت مهیویا کبید بارنامه خو کو به ماما مستا و یعنی دامزراندن هبن و وانا بیجی بدست مب کبید میگه خو وانا بیجی بدست منو کبید ولی هاتی بو چونکو نزا مگردی علومه مگردی ایگی جه مگردی کو ام نشین پرول خرابین میجم مهیویا ما کو ام بشین پرول خرابین Derê rasmên derçûna xola 27 zanku Duhok da ku zêdetir ji 4000 xwendkar bûyîne xudan bawernamên Bekeloryosê di biyavên ji hev vaver da. Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê jî dan pêdan bi rastiyê kir û ragihand ku jimara derçûwan û pêdiviya bazarê karî hevsengîn e û renge hemî derçûyî zûyî karî bi xwe nebînin. Metin Mihemed, Badînan Mîdya, Duhok.